Kalah potrik ujembang arajar arpulai haji syah di kesengi kabak kemen nak kementa ke skul Sayong Presbyterian Secondary School haka bagi kena skul kila sementa ke jingla kemen nak kementa ban rakhi ya ke JLT bosan fusnam ke skul lane ke Jubilee Kesiar lane ke Golden Jubilee kan ke skul ke belaseng nadu ke senam ka kendai spa new fulai nak kementa ban tebe jing syai ya ke tiga than hi barokawai. Resolusi bantip bahkan ke juhi ke sengi ke porjan miet dikis pangot ki kena skul kili pang privat penhiar pakam juru kini kai ki kimi par ka tekan dengut nakadaw bagi semeta ke jengbam para pengkriat sobha de ke skul kum kadak ke jengkemen ya kini ke jengdap ke Jubilee Kesiar ya ke balon pli de UMLA jong Sayong uba sencar lang kupar thaba hakan ke Jubilee Kesiar lakhat sobha amtang ya ki kena skul lakhat sobha yu ki kena skul ki berim ya ki kimi ki pa kinong senang buat kemjuru ki para bangai jong ka balang Presbyterian Sayong nomor ka de ke skul kabala seng de ka balang Presbyterian Sayong daya kapor janmit hadin bagi kena skul ke lai pa shala jong ki yin kisam hadin bala pendap ya ka te ke jeng pli ya ke jeng rakhi ba orang ba senang bagi pa kini lam senang ke jeng tip ya ka ne ke jeng yo pang jong ki kena skul ki bala pentip su nak leng-leng ki dong ki bahap apa hadin bagi lai de pam de ti untuk dan kibaya puan ki ang ba kaya pri teng ang ba sit kasngi yo ke baklabam ru kitan ba yo ong stom ki pri kum to mo adien bakle puan mat na we gadong pat ang la ka we ru kon jonga ka long ta la we kon jonga ka long ta wadai ti girang ba ru ke long lut baro kum ta te ting sulongo ke adien bagila ya puan la po sine po si pat kane ka si pat la po lut man ki ta kinong bam inong yawan habe dei jingdap san profnam ka skul menersngi yawan rot na negen nakaliang ono ai khobor de sangar pertaru le dan betalang hakati ke jengar khi yakni Jubilee Kesiar jong ka skul boleh semetaru aka jeng bam lang rengkat bagi kena skul ki kimi ki pabat baro aki bawan syakati ke jengar khi nagapta ka jasngi le thu bal IT haki brio ke Jubilee masyat bat ki batip bahaya rekam syat rengkat ka je terang ru bagi khot ka je sang samla balang Presbyterian Sayong baik kini ngelam bagi khot de ka je sang samla ki bela rap lang hakadi ke jep khre ya ka bam ke le thu bagi jep khre ya ka bam ri kum jep khre abadan ki khawai dawai ke bokom kini bat kem simla poi perkhat bagani ka bam kan long kumne bat ka poi chadu ka jing ya pri ya penhiar jong ki khana skul nakaliang jugi klapan pa ko ngosi bat kila ong ru bakam dei kenu ka jing le khnang de ka dei sinamar ka jing bakla har komsel ani ka dei nakabam haga juga pon nakaliang ki doktor bapai apa ka sayang si bakam juru kina punya sor kle thu badan na plang kini ki khana ki balawan basumar ka te hostal kili yom ino hiya kan nen mit badan pat ki bal kham stai lara ana chukui pat ki jaka sumar